Emandi imigwaqo kanye nekuthuthwa kwendle kube ngiletinye tintfo letitsinza kakhulu inhlalo yalemiphakatsi yalesifundza. Kepha titfunywa te-I-NCOP tibone kwangathi ikhona incubekela embili kanti tinelithemba lekuthi kutawuba ngcono kakhulu kulomnyaka temali lotawuqala. Kubalulekile singemalunga Umkhandlu wetifundza amalunga eParliament ukuthi sibe nesikhathi lesinyenti lapho khona sitawuhlala sivakashela umphakatsi la khona sitawuthola khona abantu labaphethe ematiko ngehlukahlukana ukuthi bete batawuphendula imibuto bete batawusho tinselela letikhona ekutseni kufike tinsita kubantu bakithi. Litiko letekubusa nekuhlanganyela litawubeka liso kule misebenzi yabomasipala qinisekisa ukuthi bayetethula tinsita njengemisebenzi lebukane nabo. Masibuka nje ziningi izinto ezibeze inkinga ebeyiphathelana negovernance ukuziphatha nakhona nokuhambisana ngendlela yomthetho wabomasipala nanokuthi nje bakhona ukuthi uma besebenza benze izinto zabo zihambe ngendlela nemali esetshenziswe ngendlela bakhona nokuqongelela lokho kufanele kungene kwesikhwama samasipala ukuze umasipala akwazi ukuthi enze imisebenzi yabo. I-I-NCOP itawukhulumisana nematiko latsinzeka ukuthola sombululo lesicinile iphindze ifune bomasipala ukuthi batiphendulele kulolu dzaba lwekutfula kwetinsita emiphakatsini.